Hello, gagayam na imbag nga oras yumanen. Kabarbaro manen nakapadasan ti may patangatang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti drama ama ng biyanang. Kaya't manipod kanikabsat Mirna saan napod na nagan. Ti may drama ita. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay da Evangeline Martinez ni Maribic Kibael dita Singapore from Ilagan Isabela kan amin na pamilyana dita Cabecera 25. Kastamatan kan ni Albert Cabrera ti Planas Ramon Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Mirna. Dirman ang biyanang, adadwa nga anak mikan nila kay kat maipapan kadagiti asawa dati pagtarayan to istoryak. Dakkel ngamin tinagdumaan dagiti manugang mik. Etap no nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Ingolakay, agawid kanundaan di dito'y balay, kadwa na ti asawa na. Agnaedan di tao'y. Kastamot ti kuna ni Anjay. Pumanaw da kanon ijay pagabangan da. Tanaikat kanon di asawa na iti trabaho. Nay, apay ang naikat ngay. Nagaramay iti sana nasayaat, isungay nikat da. Nagbawas da kano iti trabahador. Tanalugi jay kumpanya a pagpapaayan na. Anya? Nagado a maikat. Isupay tinapili. Ay, addan sama nga minsan sadot jay manugang ta. Ay, kat nairanamat siguro nga isot na pili ang naikat Ay, anyat umay da aramidan dito ingay. Naimbag ano amuna ti agtrabaho iti daga day di alalaki. Kat suruan na No talaga kayat dan ti agnaed di tao'y. Irwam nan ti bagina di ti probinsya. Kunak nga min idian ni Sebastiano ti pakiasawaan di anak ta. Tapinsyonado. Kanado ti sanikwana. Ngamday jay mo't alalaki ti pinili na. Ay na, nalpasan ti amin. Nagkasardan. Awa na yung ti maramidam. Nagsayang nga road ni Sebastiano. Nagmayat kumatibiyag na no iso tinakiasawaan na. Sa bali laki nga road ti inasawa ni Sebastiano. Nagmayat tibiyag di asawa na ita. Siting pretty. At dapay katulong da. Ay way. Gimatang dan sama ni ti baro alugan na niya. Wen nga raw, agsusukat ti lugan da. Numaumaan da ti lugan da. Gumatang damanun iti sabali. Nagmayat ti biyag asawa ni Sebastiano. Day tala agluglugan ti kukuen na. Kasladun niya. Dala, husto na ita panagapal mo. Ay, anya nga tatirik na tibak ng ti asawa na. Ha? Nagmayat siguro. Sayang, nubalasang nubalo ako ma. Nagpaaramak mo't idikin ni Sebastiano. Tila sasawam mag. Bakitan kan ngam kakasta pala ti ibagbagam. Dandani ka lang arud tumangad di ti barsangan. Day ta pala agpaaram tiyan di ti panunot mau. Uraya amabalo ka sakan to agbiro kiti baknang apakya asawa man Kaanon to pay ngay? Agkabawak to siguro numabalo Katanyat plano yo anak ko. Dito yun talaga ti pagnaedan yung agasawa. Wananang, tani nagrigat mo tibiyag ijay syudad. Nang runan awan trabahom. Awan pagbayad iti abang kan paggatang iti makan. Kat di kabsat mo ngay ijay syudad. Apay, di kay nagkitkita aya. Saan nanang, taadayo mo't ayan na. Adayo tayan ti trabaho na. Ay, kumusta nga tamot tanda di akabsat mo. Di pa'y umawag mo. Di pa'y agparik na. Sana nagaw-awid ayan nanang. Ay naminsan la di nagawidan na idi. Idi nagkasar di may sa abarkada na. Awan mo't pakakuntakan kan kwa na. Tanapukaw na kano ti cellphone na. Bareng makagatang tumanen iti cellphone na Awan pa'y nobya na? Awan pa'y matiyam muna. Jak amua iti day di akabsat mo. Kahit anyat ko inyo dito ingay. Naimbag no amo ta asawam ti aggamulo iti daga. Amuna ananang, sigud matakas ta ti trabaho na iti lugar da. Kat naimbag man ta dito'y tinapanunot yu apagawidan. Saan nga ijay lugar da?
Nagaduday di balayda. Adu dagiti pamilyado kakabsat ng agnana di balayda. Irwam mo ti bagim dito'y lugar me ninyo. Nariga ti panagbiag mi dito'y. Adumot kit de ti pakipurdiyaan dito'y. No nagagat ka makipurdiya, agbiag ka. Ngam no agsadot-sadot ka, ay awan agbisinta buksit mo. Kabaalam ti agaradaw ninyaw. Uway, nana. Nasaya at nga raw, tadda nga mintay nuang may. Kat ado ti mangay ayab kinitatang yung agaradaw. Tangtangdanan da nga agaradaw. Ngam agsurinder mo no daduma, tamabannog mo. Lakay nga minen. Ay, apag iso nga rod nanang. Nalaing ni ninyo nga garado. Inga, apay, talaga nga taakas JJ manugang ta. Apay, Mirna. Naulimag, saan nga agsasao. Sa laag sao no at dadamagam, di mo pa'y mangag nga agistorya. Wen kun saan latmang mangag ko ngay bagbagana. Ay, talaga siguro akas di ti pan nakaitao na Adamot tao akas ta. Naulimag. Maikawa ak nga dakabalay ang naulimag. Imbag no saan amabangles ti katay dayjay. Ta saan amaukukap jay ngiwat na. Sa laagukap numangan ken agsuyaab. Problema na daytan Sana tila pakasiksikuram bakit. Ta saan ngagpapada ti pan nakaiparswa ti tao. Adda na saaw, adamot na ulima. Jak kaya ti kasjay a klase ti kabalay. Kasla siyak ti matuukan. Di pa'y makiistorya mo. Nakakaumlatan jay bibig na. Anyat klase a manugang ti kasta. Bagbagam tuman di asawam anjay. Ibagam asurwan na ti makisama dito'y balay. Ni, apay nanang? Adda ka di problema kanin ninyo nga asawa? Jak nga rod kayat ti kinaulimak na. Surwan na kumamot ti makiistorya. Anyamot ti kasjay. Nakakaumlatan yung iwat na. Sa laagungap no agsuyab. Talaga akas dyan ni ninyo nanang. Naulimag ka talaga. Kahit naulimak, kahit saanan nga agsaw apulaos. Sa lagsaw no dadamagam. Ay sana mabalin kanyak ti kasta. Bagbagam, masikuranak nga dakabalay ko asaan nga agsasaw. Saan na bali at makipulapul mo't kada tayo nanang. Makipulapul ngam di mo tagsasaw. Anya mo dayjay. Di mo amo ti aday ti panuno na. Kataw-awatan nyo latan Takasta ka nga rod ti kinatao na. Saan nga rod amabalin kanyak ti kasjay nga style. Masikurana. Ninyo, suruan mo nga minti makisao iti padam a tao alakay. Saan nakasta nakaululimak kalatan. No adda kasaritam agtungtungad kalatan. Suruan mo ti makiistorya kas ita. Kung kunamlaan. Di ka man nagsaon. Kaya, anya ko matiibagak ngayon bakit? Kagura ni nanang tinaulimag. Isa pa nga asim. Makiistorya ka mangamin kadakwada. Ungapam ngamin mo tangiwak mo Anya, naawatam jimbagak. Masapula pakisamaan ta dananang tani awampay balay ta. Naimbag tulan no addan bukod ta balay ta lumasin tanton. Naimbag oras mo, Auntie Mirna. Nay, si kamot gayam bobot kaanakan, sumrak ka Adan ang kalinggawan tay. Nagpailay, tamapan ka no agpapukis. Apay aya. Agparado kami kumaantay. At datay manugang ko, isunti umay agarado. Apay, amuna aya ti agaradawan tay. Amuna, isunti ng sublat iti arado ni uncle mo, tanakapsutan ti tumang ni uncle mo. Aya, sige nga raw. Ibagayon tuman, may nabigatan tay. Sige. Ay win, isurum tuman jay bayaw mo kaanakan. Isurok nga. Kunak man muna ti agaradaw. Apay, isurok pa lang nga. Isurum nga agsao, tasaan nga agsasaw day jay. Ha? Apay, umal. Saan?
Ngam nauli mo nga rod. Sika ti maibagay akad kadwana tana sa uka, tarabit ka. Mayat sa, no sika aka na yun ti kakuykuyog na. Tapno maakaran iti kinatarabit mo. Ay, apay nga, asan nga agsasaw? Ay, ala, no, sakti kadwa na, isaw, sigurado ang maalisan iti kinatagareg. Wen nga rod, kasta ti kayat ko. Nasao, nalaing amak istorya. Saan akas jay akas la natuktukan abisukol. Sa laagungap jay ngiwat na no agisubo iti makan kan no agsuyab. Kumusta nga bayaw? Mayat? Agnaid kayo ka din dito bayaw? Saan kayo nagsubli di syudad? Kayo mayat atag kakadwa tayo. Ala, tangay insurok mo tanti araduam. Panawan ka antay nakpayag paraspasan niya. Tayo tun malpas mo ti panakaradom. Agsangot naman tapag inistoryahan ta niya. Ala ka raw, panawan kan bayaw. Tapno ada malpas sa trabaho ta. Ipakarakin ka, insan andi ha. Pag setek man ni bayaw. Ani, arak mo ta, igam mo. Wain, napan ko ginatang di testor. Tagset kami man ka ni bayaw ninyo. Ala, saan nga agsasyat di asawa kinsan? Agsyat angam sa gaysa wenod wala siya tinglas. Ay na, di ka di mananagan insan. Basit lang. Amang ano siyat lang, ti kurang ken ko ana. Tapno maikat na ti kinaulimak na. Ha? Di ka mananagan insan. Tay surok di asawa. Ikat ti kinaulimak na. Tatang, tulungan dakman tayong tayawid ni ninyo. Nabartag ka no. Imawag ni insan bubot itay. Anya, apaya nagbartag. Saan samot ngamin nga agin inom na jay. Ay na talaga saan tatang. Dayjay nga insan ko binartag na ka di manugang yun. Ay, nagloko mat na jay abubutan. Malang araw, mapitla ang tagkamisita ak. Tila aramidang bubaut. Apay nga, abinartak mo to'y bayaw mau. Pasensya kayo ng kal. Marang kunak no, tumarabay. Amay kat na ti kinaulimak na. Ngam ad-adama, tasan ngagsasaon. Kunak tumangamin kan ka di mo unay pagsyatan insan. Anya nga'y, dinala ka nga ron mayawid di baginan. Pasensya ka rin saan. Ala, agawid tayo ninyo. Di ka mauba, isa kibinundakan ka ni Anjay. Kabaalam ti magnanin nyo? Nay, di matagsawa pulusan, iti pinagset ka, insan. Ultimo one kan sana balikas, di na may balikas. Kung akong na makatulong ti harak, saan magayam. Kimaro mat, di matagsawa pulusan. Napanan ni Tukmam. Asinaw at tukmam. Jay manugang mo Manipod ita, panaganakon iti Tukmam. Tadimat ang sasao Apulos. Oo na yan, ti kasta panagsasaom. Pati ti kinaulimag ti tao, pakasikuram. Di kakit agyaman, tanasingpot jay manugang mau. Naggagat pay. At least, uray na ulimag na alis tumot ngagsapol iti kwarta. Kita kat inal daw amapan makipurdiya. Di pa'y aginanan Apulos. Kababa inti kasjay, di na ammo ti makisama. Ammo na ti makisama. Nalaing to pa'y makipulapaw. Makiistoryamat no ko Makiistorya nga. Kano agtungtung edlat ambag na no adagi istorya. At least agtungad. Mayat kidi ata ayunan na amin nga ibagam. Tapasig atungad ti sungbat na. Jak kayat ti kasjay nga style. No kastamat la kaguram jay manugang mau. Nasaysaya at la lumasindan iti pagnaadan. Ibaga, tagipatakderdan iti ure kalkalapaw la pagnaadan da. Tapno awan pakasiksikuram. Ala, ibagam tuman nga rod kadakwada, Ingo. Uwan tatang, talaga mata kasta ti plano mi nga agasawa. Uray kalkalapaw laang, basta nakalasin kamin. Wayne, may mayat mitlaeng no dan bukod yung apagtaengan anak kao. Sumanaong amin jay inayaw. Mangibabain.
Uray dengdeng jay asawam, agsaulat ta iti kontraken kwada. Iso paspasensyaan niyon jay inam. Ibagam iti asawam. Wen, tatang. Nasingput ni ninyo. Maawatan na dayta. Okay nga, Rod. Bye. Asina ti kinasarita mo ti cellphone mo, meron na. Jay anak ta lalaki agawid da kano, taumay na itulod ti asawa na. Asawa? Apay, addan asawa na. Adda kanon, kat masikugan. Anya? Umay na kano itulod taag na dito'y ti asawa na. Tagtrabaho, tapno addan to kano pagkasarda. Sino nga itinobyan na? Tagaanaw? Jakam mo, maamuan tanto no sumangput da. Si kagayam, ti ibagbaga ti anak mi nga asawa na balasang ka. Untatang, rimwar mo manan di anak yaw. Ay na, kasjay na dayjay. Basta agawid ditaw, mapanadagaos iti ayan nagtibarkada na. Di nakpay inyam amu magkada kayo. Loko nga raw dayjay nga anak may. Iso ti asawak, di na pay ko na. Ay, anyat nagan mo nga'y balasang ka. Maribit tatang, ngambit ti palayaw ko. Aywan, ayan nga ti agbalin akatugang ak ababae. Da kayo mulat adda, tatang. Ay na, agdigdigaw sa balasang ka. Urayang biitay. Wan tatang, makaurayak matkit de. Awan problema. Ay na, nagdaga ang gayam dito lugar yaw. Kan bambantay gayam dito, kasla awan tattao. Adaw, ti tao dito, no adaw kasyaw. Maurnong da. Nagboring mo tibiyag dito yan, tatang. Diyak kumakayat tagyan dito, ngam alaman langan. Ipagpagapok ijay anak yaw. Takas tamang amin ti kaya na. Si kagayam ti katugangak a babae. Siyak gayam ni Bet, nanang. Ay mirna mo tinagan ko. Naimbag man, takayat mo ti agna dito'y balay may. Diyak kumakayat ngam kapilitan. Takas tati kayat di anak yaw. Ditoyak kanong agpas nga ay ikatun Adayo ti lugar mi dito. Ngam asidag iti ili ti balay may. Saan akas dito'y abambantay. Ay na, pasensya kayo nana nasa uak. Saan nga agtal na tingiwat ko asubanaw. Masikura na nga may no jak agsaw. Isa pasensya kayo no adda tartarabit ka. Ay na, kastakit diti mayat Kay-kayat kun ti kasta ngam jay na ulima. Ay na, masikuranak laasan nga agsaw. Naruam tingiwat ko ako manutay. Iso pasensya andak ano nga lawangwak nanang. Ayos laeng ko nakmat. Kay-kayat ko kit diti kasta ngam tay saan nga agsasaw. Nanay. Itibarkadam latan ti Agong unget mananjay manugang mau bakit. Basol ti anak takanayon met ngamin amapan iti ayan dagiti barkada na. Unay ka maten. Grabe gayam ti kinatarabit day ta manugang ta. Magbagay na tinagan na abet. Bit at tarabit. May mayat met ti kastan ngam tay san nga agsasao akas ijay asawa ni Angie. No siyak. Mas kay-kayat ko tinaulimak ngam ti tarabit. Makarengreng tinatarabit at tao. Bet, adda indanon da kanyak ije istor. Sasawan nakmat gayam itiliklikodak balasang ka. Ni, apay, anyat imbagbagada nanang. Ibagbagam ka no asadutak nga asawa. Aday talaagid idda kan agselselpon tar aramidag. Ajak pay agluto. Ibagbagam asikati para luto dito'y balay. Ni, katagpay suma nanang. Apay, di yung maaklon day ta. Ayos lang tagchismis, bastag payso. Binigat mo nga minan ti iruruar mo ama pa nagchismismis, Bet. Parbangunam pa yun ti mapan makichismis no kwa. Ay di daklap dan iti kayat kong aramidan. Takasta ti pagragsakak. Ti mapan makiistorya. Wen, ngam di na kumamat is-istoryaan iti sabali a tao Agpayso madagiti pagbagak. Ti madi, katong parparbuka iti sarita. Dayta ti madi nga aramid. Iso apang nga asiyo nanang. Di daklap dan iti kayat ko nga aramidan. Tan nakairuwama kun ti kastoy.
Napananmanan jay manugang mo. Nalabasak ijay store. Imbang ka naman ang tag-chis-chismis ijay. Anyan, sigurado man nga ruden asyak ti sarsaritaan na ijay. Nagluko day jayon, nagsapa rimwar. Oray at kay kayat mo saan? Paborito mamanugang na ijay. Kunam akayat mo launa iti kinatarabit na. Jak kayat ti panang chis-chismis na kanyak. Nagalas gayam ti ugali day ja babae. Anya ita ti mas kay kayat mo. Jay natarabit, wano jay na ulimag. Ay, may mayat gayam jay na ulimag. Tadi na kamapan is-istoryaan iti sabali at tao. Nagbidutak lakay. Nay, anya daytoy ipadigom ninyo. Karnit manok, nanang. Ay na, agyamanak ninyo. Kanayon da kami apadiguan. Tunggal agluto ka at dalat ta ipadigom ka da kami. Pasensya kan no addaman nasasaok ang nakasairam iti kalabas, barok. Sorry ka dagijay. Oray na ulimag ka, ngam nasingpet ka manugang. Naparabor ka pa'y. Nagasat di anak ko kun ka, barok. No kasano ti kinagasat ni anjikan ka. Isumot ti kinamalas jay anak ko alalaki iti tarabit nga asawa na. Narigat gayam akad ngan ti pada a tao babaan ti kinatao na. Tadjay na uli makamanugang ko linalais ko. Ngam ti Jack ni namnama nasaysaya at matgayam nga adayo ti ugali na. Ngam jay nap-apresyar ko a manugang. Jack na anusan ti ugali ti babae manugang ko iso nga imbagak iti anak ko nga ipanaw nan iti balay mi. Bimawi ak nga rod iti lalaki manugang ko babaan ti panagbalin ko anasaya at kankwana. Alakastan ti gayem mo Mirna. Alaga gayam di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Kani sagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tonggal maysa. Manang Biyana! Hello manan, gagayam, kumusta kayo? Nalamak nga oras ken naragsak ngal daw kada tayo amin nga wan labas. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan man nga rod ni Kabs at Elpija san napudno anagan tintay patangatang ita kastuti ko nana. Di raman ang biyanang. Nasapa ka na kiasawa, isa nasapa ka na daan iti anak. Ngam nasapa ka na balo, iso ngagmaymaysa ka nang isakad iti anak ko. Impabantay ko ti anak ko kanina nang ko'y dinagabroda. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanang, bantayan nyo kumaan na imbag ti apo ko yo tapno saan na may barkada. Flight kun intun maminsan na bigat. Wen, di ka madanagan anak ko. Tano ka sa pulan nga istrikto, tapno saan ang maibarkada. Aramida. Ay nahagyaman anak nanang. Da kayumot lang amin ting mabalin a pangital kakiti anak ko. Jak agtalog ka dagiti dua nga ipag ko tanabisyo mo nagijay. Ay saan? Di mo ipanti apo kok ijay. Taamangan numaakaran iti kinaampang dagijay a babae. Nabisyo dalang arudan, ampang dapay. Alang arod, tarugya kong tagimpakin nanang Basta di liplipatan tibilin ko Wen ka di. Amumot akasla siya kung tiin ati anak mo. Manipod pimusay day di asawam. Iso adi ka madanagan, Elpicha. Takabayatan ti kaadam ijay abroad. Makaadal ti anak mo. Tabantayak anaimbag. Lola, mapana kon iji pagkadalan. Ne, apay di ka uniform. Apay akas tatibadom. Saan na pa nag-uniform ita, Lola? Wen angam apay akas tatibadom. Ha? Apay, Lola? Anyat madiditibado? So katamday ta. Fitted launay.
Kan ababata t-shirt mo. Agbado ka iti atidog. Jay malingdan day tapatong kan masangwanam. Ala ni Lola, kasto ti uso ita. Uso-uso dita nga. Agsukat ka kunanay. Di nakpagpungtutan, Joy. Ala, ingka agsukat. Uwan man laangan, Lola. Mapanakon, Lola. Sino katakon, Jibadok? Mabiit lang tala at jay payong itulod kan. Ha? Isaanan. Kabaulak mo ti mapan iji pagadalan nga uri awan kaduak. Basta itulod ka. Tamangan no at damang sirpat kan kaditadalan. Diyak mo agpaspasirpat. Amumla ang aya. Awan kastay agsigurado. Sige, intan, apo. Nay, anda ka mat dito'y pagadalan manang maring. Wan, Kiko, taintulod ko jay apo ko. Sika ngay. Intulod ko matlaang di ka anakak manang. Hakat nagluganang ngay. Awan, nag-tricycle kami itay. Ag-tricycle manen nga agawid Agbiyahe ka. Wan manang, lumugan ka na at si kanti pasaheros ko. Sige man nga road, ading Kiko. Ay, intulod mo sa manan jay apo kum amaring. Wan, manong siya no. Tani, balasangan jay apo ko. Masapula bantaya. Talaga bantay sarado jay apo kum ken ka Wan tapno saan ang maitulad kanyak. Tanay nasapa ak idi anak-anak. Kityak kayat ang maitulad ti apo ko kanyak. Kanuray ni LP nga anak ko. Nasapa mutla anak ki asawa. Imala kanyak ang nasapa anak ki asawa. Kat numabalin, jak kayat ang maitulad ni Joy kanyak. Sa bagay matkit niya, nasaysaya at mudlaig no makaadal pa nga muna. Wan nga road. Ang kaslasan mo nga apo ko ni Joy, taubing ka ang naadaan iti apo ka umaring. Kasla anak mo lang ni Joy. Kasano aya kat nasapa ak nga road anak-anak. Kat nasapa mo't anang asawa ni LP nga anak ko. Sa nabalay ta nakaadal na ta jay anak mo. Nga oray nasapa anak ki asawa maring. Hello, LP Hello, Nanang. Kumusta kayo ngay? Mayat anak, bantay sarado di apo ko kanya. Balay eskwelaan laeng ti ayan na. Ay na, nagsaya atan. Masapo lang makaadal dyan anak ko Ten sakripisyok ti madayo para itinapinta sa masakbayan na. Di yung pagdanagan ti kwartayo. Siyak ti makaamo Nanang. Saan kayong agtrabaho? Tapno mabantayan nyo na imbag ni Joy. Ay katun day talaga yam. Saan a problema, anak ko? Ay, makapasikurmot da ito'y apilbil. Ni, Lola, ape-apisil-pisilin nyo tatyan nyo. Nasakit ka di? Saan? Masikuranak laeng ta nagdakkel mo't una yun. Awan mo't ngamin aramidak dito'y balay. Eso nga agjimaksa. Ha? Kabailan nyo lagit di, Lola. Kabailak Ubingak pa imot. 48 ko lang. Napigsaak pa'y. Good, da kayo Lola. Nukas di nga itulod na kijis kulaan. Ang diretso kayo umaten nga ag-gym. Ayun man apok. Isublik man tay sigod apamagik. Lola, mabalinti mapan ije balay da Jonah gayem ko. Ay saan? Anyat ko ijay. Hinton adda nagaram kun ka ijay. Ala ni Lola, awan? Adda nga min aramiden mi nga assignment mi. Kat pag tinulungan mi ko mga aramiden. Ay apam ditoy. Iso ti umay ditoy balay. Anya? Ibagam ta iso ti umay ditoy. Di mo ipilit ti kayat mo. Sige nga rod Lola. Kanso katamman tabadom. Makit-kita tapusag mo. Anya day tabado. Adda akla ang mat dito'y balay. Uray pay. Basta sukatam day ta. Ay madurmenak amang kitkita iti kastabado. Manang maring, umay kalumbugan na yun. Ay saanan Kiko. Agjagjaging ak ngamin. Hay? Isumot lang kaya masumiksiksi ka ka na ngayon,
Di nakman mo't bulaan, Kiko. Malakit din, mapankan. Taituloy kumatan ti agjaging. Sige nga rin manang. Di mo unay tamang ano agpipilan na itagaram kan ka. Panahon nakit din. Uncle, mapanak man iji balay da joy. Aramidan mi nga minti homework mi. Di pala isuti umay dito palay. Saan apalubusan ni Lola na, Uncle? Iso asyak ti mapan ijay. Itulod nak kanu kuna ni Mami. Sige nga rin, mapantan. Uraya kung di ka anakak manang maring. Mabit ka no lang di aramidon da ka ni Joy. Ay katwan agkape ka, Kiko. Adda pandisal ditoy. Impapudot ko ta pandisal. Ay, naimas nga ikapiano na pudot manang. Ala, aramidem na tati aramidem. Tagkapiak lang ni ti balkon niyo. Awan mo't aramida kon. Ta nakalabaak itayan, Kiko. Kayat mo agsungkata. Adda sungka di taunag. Ha? Wala. No, jak pa'y nalipatan, tiyagsong ka, manang. Ay katisuro ka ano nalipatam. Nalakalaang mo. Ne, imanay matanda gito'y abadok, Joy. Naipot ididagito'y kanyak. Ala, kimutong kayo talagan, Lola. Nagseksi kayon. Wan nga rod apok. Nalukluk magak sapayan ngamda kayo. Saan mo't agpadala ang ti pamagita. No kasta, umanay mo nga rodan dagiti badom kanya, kapok. Lakit di, Lola. Ay nan, irwar mo man kit di dagitay di mo us-usaran abadom ta ipadas ko. Ha? Kaya't yung usaran dagi jay? Hanging amin na badok. Di umot kaya't nga usarak dagi jay idi? Yag mo ta sayang. Nagngingi na dagijay akaus mo. Sayang no saan ang mausar. Ha? Kaya't yung dagi jay, Lola? Un nga rod. Alan, taipadas ko man. Joy, nagseksi man ni Lolam. Wen sexy talaga ang stricto mo. Wen nga rod, madlaw nga stricto. Ultimo badok, pakibiyangan na. Kandi na kaya't ti katawa. Garampang ka no ti kasta. Anya? Iso asika, numapan kay jibalay, di ka kumanatawa takagura ni Lolak ti kasta. Wen Joy, ngam kasla balasang manen ni Lolam anya. Kasla teenager matan nga agdala. Jakman amo, tamanipod na ikat jay bilbil na. Kaya't namutin tagbado iti hanging. Iso adagi jay bado ka nakadulin. Iso itan ti mangususar. Hello, Mami! Kumusta kayon ka ni Lola, anak? Nasayaat mo't, Mami. Istrikto ni Lola. Di nakpalubusan arumwar no saan ko akadua. Pasensya mo ni Lola Muan. Binilin ko ngamin amang bantay kan ka. Wen, Mami? Di mo suksukiran ni Lola Muan? Wen, Mami? Nasaysayaat mo't lang no kaduma kanayon ni Lolam. Tapno mabantayan na ka na imbag. Wen ngumpati kawis ko. Paritan nakpay ngagbado iti uso ita. Syakla ang ti saan na nakauso kadag iti gagayam ko. Ay na, basta ni Lolam titong palam. Tamo na tinasayaat para kan ka, anak ko. Wen, Mami? Jola, ibagam ka ni Joy, tadagasan ta idan ijibalay da. Makilugan dan kadata. Sige, Uncle. Ngam, sumurot pa nga ni Lola na. Numakilugan ni Joy kadata. Diyan mo Di oray sumurot, nawaya mo ti tricycle. Nay mga oras mo, maring. Ne, Mang Anton, anyat masapulyo. Umayak ko makikape. No, nakapiyo Damat. Ala, sumrek ka. Diyak ko maagpastrak iti lakay. Lalaki dito'y balay. Tababae kami iti apo ko. Ang malaman laangan. Di ka mo nanagang
Nasa anak mo't ama ng gundaway. Mabit lang nga rod, tamang idadangak iti danom. Nagseksi ka mo't maring. Pimintas ti pamagim Imubing ka. Ay kat agyaman na ka manong Anton. Kanayon mo't ngamin ti panag-exercise ko. Anda ka di pagpapaubing maring. Anya mo day tangay bagbagamon mang Anton. Kaslamot pagbalinin na kun nga ampang. Saan mo da? Kwa, no, ada pa nakabalin na agaramak kumakin ka. Ha? Siya ako nagpalpalikaw pahay. I love you. Anya? Anyat kat katawaan nyo ijay istor itay, Joy. Ay, kwa lola. Jane, istorya jay may sa akadalak. Apay, nasaya at ayatikas jay ngar aramidin nyo. Kas kaila agpapansin kung manatawa kayo. Lola, Uray kumaano awan lalaki akadwayo. kaadalan mi dagi jay. Gagayem ko. Uray pay, agpakadisente ka man si ka, Joy. Diyak kayat nga ulit ang pikas di ajar mo, Kumanatawa ka nga. Kas kalanad anuman atukak. Sorry, Lola. Diyak kayat ang makigayom ka iti lalaki. Babae la ang tigayom, Joy. Ni, apay ngay? Basta, diyak kayat taamangan no armenda ka. Ala, saan mo't Lola? Makitak lang at dakakuyog mo lalaki. Makangag ka kanyak, Joy. Babae la ang tipakigayomam, nawatam. Wen, Lola. Lola, agpasyar kami man kan ni Jonah. Mapan kami ko may jemol, tada mapan may gatangan. Anyat gatangam, tasyak timapan. Bado, Lola. Diyo amo di bado akayat ko. Jay hanging manan, jay makitkita ti pusag mo. Ay saanan, nukas jay tumulaang. Apay ngay da kayo, Lola. Usaran niyo mo't dagi jay hanging abado. Naimbagla kanyak at abakot akon. Ngam si kangay, nagubing ka. Inton kinamat da ka dagi jay manang gundaway alalaki. Ha? Ala, kuyugan ka laangan. Masapul nga da kadwayo kini Jonah. Kuyugan ka naman pa ni Jimol, Jonah. Anya, saanan, Uncle? Adamat da joy kan lola na akadwa. Basta kuyugan ka, ta sa bali mo't ti pagawidan da. Anya? Aglugan tayo ni ti tricycle. Imbagakon ko ni mamim. Usarin tayo di tricycle. Joy, napanandalolam kan Uncle ko. Diyak man amo. Adadamot la itay ditoy. Agkit-kita da siguro iti gatangan damot na. Hay, simursurot da pa'y lang amin. Mabisina kun. Intay ko mamanganan. Ay, wen nga rod Pangsapulan ta ngayon kadakwada. Sapay adda dito'y bag ko di cellphone ni Lolak. Nabati ka numit ni Uncle Kiko ti cellphone na iyibalay. Ayan dangatan. Ayan ngayon dagi jay adwa kiko. Ay, nalipatak mo't ngamin nga inala jay cellphone ko iti bag ni Joy. Nalipatak mo't nga rin tayo cellphone ko, iji balay. Ay, umay ka. Sapulan ta ida, Kiko. Ni, narabyan kayo na simmang puta, Lola. Napnapanan nyo. Ay, di da kay nabirukan ijay mall. Ala, alas 11 ni Tirabi Nagawid kayo kuman idisanda kami mabirukan. Malatain nakagdigos. Rabi, nagdigos kayo. Inton bigatan. Itang nga road. Dagaangan nak. Nabang sitak. Saanak akomportable. Joy, rumwara ka. Ngamne, di ka rumrumwar dito'y balay. Diyak kayat amadamag anagbulakbul ka bayat tikawan ko. Wen, Lola. Ngam papanan nyo manan ngay. Marabyan kayo kadimanan nga agawid. Kanayon kayo matan marabyan. At dala papanan mi kadagiti ko kumarek. Nay, ulitak, Joy, Di ka rumrumor dito'y balay. Kundi ka agpastrak iti uray asinaw, naawatam. Wen, Lola. Laglagi pam dagiti bilin ko kun ka. Iso nga is-istriktuan ka, tapara mutlakan ka da ita.
Bawal ti bulakbol, bawal ti aggarampang, ken kang runaan ti amin, bawal ti maki-boyfriend na lawag. Wen, Lola. Tata Shano, agistambayak man pa dito sango ti istoryo. Tapangururayak ken ni Lola. Apay, hanapan na nilulam. Sumip nga ito na. Jak nga rodam mo. Mabut-buteng ako ni Jebalay nawan kaduak. Ala, agtugaw ka lang dita. Ura ta sa anak pa'y mo tamang rikap. Alas 9 taon no, mangrikapak. Ay, ala nga rod, agyaman nak. Kasla ka na yun mo tayo, narumor nilulam. Apay, adda pa ka kumikuman na. Adan samot business na. Awan mo't, mapanlaglaklakwat sa kadwa na dagiti padan na matlabang bakit. Takas tamot ti kanayon na nga ibaga kanyak, no damagak ti papanan na. Anya, naibarkadan samot niya apong mon balasang kaw. Baliktad samot yan, ti mapaspasamak. Imbes asi ka nga apo ko ti may barkada. Saan? Tajay mo't lulan. Uray ko mga rod no agawid dadagos, ngam saan mo't. Ay, kanayon amarabyan. Parbangon pa'y kidi no daduman no sumangpet. Anya, ay bakit ngagpuyat-puyat pa lang. Huwag nga rod. Kan nadlaw ka nagbalaw ti panagkaw-kawas ni lulam. Nasumutan ka nagtikawas ti balasang. Kasla balasang agkaw-kawas. Ay, permi, atata. Atiwan nakpay nga rod nga agpurma. Wala, ang grabe mo, di style nan ngagbadaw. Wala matla na da pagpapaaraman nan. Ha? Ay, pasensya ka niti panagsasaok balasan ko Ay, masaok lang ata, mas daawak nga may. Wen, tata. Adumot lang ti mangibagbaga iti kasta. Kasla ka no balasang. Saan ka no maibagay iti tawon na ti panagkaw-kawus na. Ay na, agyaman na nakabakasyon kayon, mami. Kailiw da kayon. Ay na, kailiw kayo mutan anak ko. Kumusta kayon? Ni Lolam, ayan na. Adda iti silad na, mami. Dual daw na maladladaw nga agririing. Ne, apay ngay. Madi ka ditirik na anak ko. Diyak man amo. Kasla ka na yun mo't nga aglalado. Joy, asino day ta kasarsaritam? Ni Nanang, Lola, si Mang Puten. Nene, apa yan? Anyat mapaspasama ka ni Lola mon. Agbakbakwar samatan. Diyak amo, mami. Ay, ka, inta kitaan ni Lolam. Pakawanan da ko ma LP anak ko. Joy apo. Ni, anya tikid dawan nyo iti pamakawan, Nanang. Apay ka di, Lola. Sorry no ibabain ko ti pamilya tayo. Ngamin. Ngamin, anya. Anyat kahit yung asawan. Di na kay maawatan, Nanang. Ngamin, iti kastoy atawon ko. Masikuga kanak ko. Anya. Apay, adda nobyo yo? Adda anak ko. Sino? Ay ayatak ni nanang mo Elpidia. Nakasagana ak amang ikasarkan ko na. Hagkatanya nga rin ti plano yung ay Kiko. Masikugmat ni Nanang ko. Ikasar ko Ay ayatak ni nanang mo Elpidia. Isong ikasar ko iti kabiita na panawin. Ididamo kasladyak kaya tamakiasawa ni Nanang ko awan tinaramidak tan nagsikugmat ngaminan ititawan na nasurok a 40. Binantayan nang agpayso ti anak ko di namat nabantayan ti bagbagina kinon kunak ididamo itinakam ko. Nga may dagbaybayag na awat kumatlang ti amin. Katita, nakagraduaran ti anak ko katada na pinta sa trabaho na. Kat dakal matan ti kabsat ko. Alakastan, tigayem mo, Elpidia.
Alaga gayam, di tanti nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.